mun sang sanga tanga INP Mizo channel subscriber tele ngai khatu zong te inzain chibai kan bu ka cheu okas ni song pasari nilai ni ania hun thain chan theu kan be se international news le politics lam kan ngai khalenga tun tum chu engtin tlawh South Indian actor hlauh arjun na chungchang atang hian bul kan an tran photange Telugu film star lar tak hlauh arjun hi zuk le muam lam thila fakna advertisement le promotional video siam turin offer thatak tak adong thina tun ma deuh khan pan masala brand in godka product fakna siam tura offer an pek chu alo nol to a crore tam tak anar ti na ni godka product te kan soi hi kuwara le vai hlowatanga siam chi rang ania mi hring hrisel na ta na tha em lo thilte an ni hlom soi to angin tun ma dewa pan masala offer alo nol to awangin hlauh arjun hian faka hlo hle maya achan chin a thang moi hle ni kha tunlai Indian film actor zinga lar ber hian offer thatak mai adong le nol maya ma se mi hring hrisel na ti che thei thil hi sum du wang ringotin a fak ve thei mai lovani angai san om riau mai hlauh arjun hian brand promotion product ti larnan rupees crore sari le achan ve vaibel sari le chan ve ala thina godka le liquor brand pakhat chuan vaibel che som man offer apea ma se hlauh arjun chuan an hnol le tamayani film star lar Akshay Kumar le Ajay Devgan te po in het yang lam zuk le muam thil hi an lo fak to a soi selan lo viau maya an film siam point ngai hluta hlo lo pha hial ni na lang South Indian filmmaker lar tak Manobala Vijaya Balan le Harish Shankar te chuan hlauh arjun chungchang hi Twitter an sia ka zuk le muam lam fakna crore som man zet arjunan an no le ta hi fakla ka nia choi moya phu hle ni ti te nan ziak hlauh arjun channa Pushpa The Rise nikum sang ni le som ni le pakhata release atang khan crore zathum lai suma mutheya Indian actor zinga man to ber highest paid actor anita der mai chuwangin company fakna tan atlem bera crore sari le chan ve ala thina nia crore som man offer no le ta si hian sum ringot aboi pui lem lo ti alan fia tir hle ne hlauh arjun hian secret le rami games lamte po hi alo nol ve photo a hrisel na le environment lam thil hi angai poimo hlea engtin tlak takin anungani kanan tarlan kherna chan jok chu milar kan ti te hi product chi rang factorin brand lar lem lo te po hian an bei sei thina sumringot uma mi soi ang fak chiam hi mirin omle mi dik te ti tur ani lem lo mizoramin in than pui ama chon le maidona kan milar te po hi lo film khurta se kan omna party chu 2 point kan fakat hianga tul po tula maro chu sumdu wang ringota thudik tok lo manga party fakna siam ang chi hi chuan soiselan hlo du view zelani ti te kha kan riat reng athang ole international news le politics lam hoile taila China thona som pasari isetin Taiwan air defense zone an lut le ta China chuan Taiwan Strait a military exercise ala nei renga China Air Force te chet dan enin indona chuak mai theidin muna Boruak in mung chole me kani US House Speaker Nancy Pelosi in Taiwan atlo nu okas ni som panga khan US representative panga ten Taiwan an tlo le ta a China thinrim turje hi soina siak lo China din muna hian hanin da theu ta ula in tong podem mai bik lo mai theyani United States palai ten Taiwan an tlo awang hian China chuan thotan nia tang khan military drill atan le tangala ma se US hian China hi achengam tak lo ti a chiang to a an ngai ro pui viau to lo mai theyani United States Congressmen ten Taiwan an tlo tur thu hi engma soilok na aom ran lova
China an barakhai ani ber Massachusetts Senator Ed Markey hova US palai mi panga te hian Taiwan President Tsai Ing-wen chu thotan ni khan an mu a US le Taiwan in lai chin na chungchang an soi ho ani Taiwan President chuan US palai te ma Taiwan Strait a status quo von himadu thua soya tin Russia Ukraine invasion hian khovel in rail bol dan ati boi hle thu asoi boka China huang tau talutuk thunun nana US in Taiwan a thlop na chu lom omati thua soi bok United States palai ten Taiwan an tlo le thu tawang hian China chu indo tur ang khrimin a in pu cha le mup maya ma se ama ang bokin a chele ngam tak takin rin om chuang lo Taiwan Defense Ministry chuan China PLA te hi nataka thung rul anni tur thuin a vo vereng bok okas ni som panga thotan ni khan Taiwan Strait bul naya Chinese aircraft som thum le long panga zet an omni in Taiwan Defense Ministry chuan a soi China PLA te hian warship missile le jet fighter te an mang ta fo maya Taiwan chuan indo tur tak takina in buat sai ni inangai okas ni som paruk nimin mai po khan Taiwan sipai ten China ral thuam chi rang Taiwan Strait a an ti an chui chuak le boka long lian ballistic missile phur thei panga le thlona som pasari lai mai Taiwan radar chuan a detect ane China aircraft te hi Su-30 pali J-11 pathum le J-16 patni an ngeya heng te baka White 8 te po an tel ni in an soi Taiwan Premier Su Cheng-chang chuan te hian a soya khovel ram tu po Taiwan thlop tu chu lom takin kan pom rengani then sual kan nei awang hian kan hlau tur ani lova kan thian ten an du le min tlawanga hlauna tur kan nei chuang lo ati US palai te zin thua Taiwan Foreign Minister Joseph Wu Strack point ti hian a soya thunei na du lutuk China hian Taiwan ramin thian na siam na kunga engma thumin pe thei lovang ramzalen kan nia kan par chuak ve theya adu du in min thlop theiani ati US Congress palai ten Taiwan an tlo hian NT-ranaya chu United States mi pui zong in Taiwan an thlopa an tran pui zel don ti hini Republican Party po in Taiwan hi an thlop hlea President Trump huna tangkhan Taiwan rama US malak na hi apung hlea Biden admin po in China laka Trump admin malak na aron chun zom zel boka hetiang Boruak hi kan thleng chho le ta ni China in Taiwan hi opatum chung hi chuan buai na hi re don lo ni ina langa tharum manga run phei chuan indona na satak a chuak dona US le China anin khuai noi don tinani ber tundin mon anga China hi military exercise level a top chuan Taiwan tan zalen na pum hlum ala in hong nge yang ti hi arin hle ve bok China epnan avoi khatnan Germany jet fighter tepo Indo-Pacifica an lut veta China PLA ten military exercise an nei ring awangin US le alam changram tepo an mai thei bik lo German Air Force tepo in Indo-Pacifica ti theian nei ve ti lantir nan thlona som pathum lai Indo-Pacific an lut nimin okas ni som paruk khan Singapore Airport a Eurofighters paruk le military transport aircraft pasari te antuma Australia le Singapore Air Force tenen Rapid Pacific 2022 exercise an neyanga chumi nuwa Japan le South Korea an pananga exercise an nei zelang Indo-Pacific region a hian China po in Thailand ramrin chanin air exercise anei ve to a United States lam changram sang te po in an nei chhomek bok heng zong hi China in Taiwan in khawsa khum wanga thleng ani deuh ber maya Ukraine invasion ai hi chuan Taiwan hi China in run ta thut se indona hi apui don ti alang fia hle ni zeldin thu bol po ni chia lo claim han soi bel ta zelila tun nai khan UN Secretary General chuan
khovelin indo pui machon le ta se chuan nuclear war ani to maidona nuclear war a chua vai chuan khovel mi ring billion nga hi chu kan thivek mayang ti asoya asoi hi nuclear scientist tam takte mu dan asoi chon mai ni om takania indo pui pani na hun laya america in atom bomb amanawanga chet na rap thak takha kan reveka tuna chuan atom bomb let engemaw zata thokna nuclear bomb hi ramro puite hian an kol fer furmai sia engemaw tia Boruak kal sual vai chuan nuclear war a chuak mai don ani tuna hian khovel mi ring hi billion sari chuang ret ni in kumin kum top lama khi chuan billion riat kan tling chho to ang ti ania chung zinga billion nga vel kan thi huk chuan khovel hi a thol hok don ani ma se nuclear ral thuama wanga sikle sa in thak danglam na salutuk tur lovin nuclear wanga thilo billion thum vel po chu an la thi teu nge yarin ani le boka chotiang chu thleng em lo tura i bei sei photang indo puya chu mai lo nan super power ram te po hian thuak ful takin thil hi chu an ti ve ni na lang china po hi ado iwang khrim a yin indo na chu tir tak tak tur zonga malak hi chu pusin pinga hian tha ati chia lova chu wanga military exercise level a oma ngai taila chuti ni lovin indo na rap thak tak chuak tur po poisa lo ni se chuan Taiwan a beyanga Russia ne nan tang du nanga Iran tenen ti chuan Russia hian a top khok ni angaya a nuclear ral thuam te a phor nge yanga US point a phor ve anga yanga khovel hi chen na tlak lova chuak mai don ani chu pusin pinga po hian a chut nevinarin om ve boke Russian President Vladimir Putin chuan nimin khan United States chu demin Ukraine indo na ti khotlai tu chu US ania tuna Taiwan lama boina asiam le bok ti in a soi Moscow Security Conference a thu soin Putin chuan Ukraine boina United States omdan hi indo na atirai mai maya hetianga ti khotlai hi atum reng ne na lang ati tin Taiwan chungchang po soin US speaker in Taiwan at tlawh kha politician hoi hom lo takin Taiwan at tlawh ani satli aringot lova US hian Asia Pacifica buaina siama tumani ati bok Putin chuan tunlaya United States malak dudan hi ruaman na fel tak manga inrun ral na ani ati bok Russian Defense Minister Sergei Shoigu point thusoya Ukraine invasion a Russia in nuclear ral thuam man tumna anei lo ati indo na lam ringot en chuan kan sipai te hi nuclear power a tran pui an ngai lo kan thil tum kan movek Russian nuclear ral thuamin atum ber chu nuclear ral thuam manga be na chan le tani ati bok Moscow hian Beijing a thlop hlea Putin le anau te hian rem lovin an u sin pinga lom zong soi hi antum ve ngar ne na lang boke ole khati zong kha tuntuma international news le politics kanan soi the chunile mai sela ngai khatu zong somte in chunga kan lo me